Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke program Match Day bersama saya Amin Fuad, host anda untuk program ataupun episod yang pertama ni lah. Hari tu dah ada satu episod tapi itu episod pilot, so tak kira lah, ni episod yang pertama lah kiranya. Hari ini saya berbesar hati sebab saya ada 4 orang tetamu, dan kalau bola sepak terutamanya bola sepak Inggeris, kita nak menjemput tetamu yang orang kata penyokong lah. Penyokong yang menjadi nadi kepada pasukan-pasukan yang bertanding dalam Liga Perdana Inggeris. Dan saya nak perkenalkan 4 penyokong yang ada di studio kita. Yang pertama di hujung sebelah kanan saya, Joshua. Tapi aku bagi korang korang teka lah dia sokong pasukan mana. Kan, korang boleh nampak jersey dia, aku tak payah sebut. Dan di sebelah Joshua, Daniel, penyokong Arsenal. Dan di hujung sana hari ni kita dibanjiri dengan penyokong Liverpool. Di apa orang kata, penyokong Liverpool yang ramai lah hari ni. Firman. Dan juga di sebelah Firman, di sebelah saya ni James, penyokong Manchester United. Aku tak perlu sebut lah aku sokong tim mana. Okey, untuk program Matchday ni kita sebenarnya ada 2 segmen. Segmen pertama ni kita namakan dia lebih kurang debat lah, debat di antara penyokong, dan kita akan pergi ke 3 subtopik. Kalau boleh kita relatekan sikit dengan apa yang terjadi pada Sabtu Ahad. Kalau tak, kita terus bercakap sebab bola sepak ni timeless kan. Kadang-kadang boleh relate dengan pengadil punya decision on Saturday Sunday. Kadang-kadang kita akan cakap benda yang lebih general. Jadi 3 subtopik ni kita nak jemput kita punya guest ataupun tetamu untuk bercakap lah tentang topik-topik yang kita sediakan. Okey, kita nak bermula dengan argumen yang pertama, subtopik yang pertama. Aku rasa benda ni agak hangat juga. Aku rasa ni lebih berkisarkan kepada penyokong, kepada pasukan Liverpool sendiri. Mungkin Firman dan juga Joshua boleh tampil dan juga bagi pandangan mereka. Okey, setakat ini Liverpool dah menang 5 perlawanan out of 5 lah. 5 out of 5 kira perfect lah. Okey, tapi ada satu masalah kecil di mana salah seorang pemain yang agak mahal, yang bernilai lebih kurang 120 juta euro, tak silap saya, Florian Wirtz, yang bermain di posisi attacking midfielder, yang masih lagi tiada goal contribution dan juga basically goal dan juga assist selepas 5 perlawanan, dan beliau bermula di bangku simpanan pada perlawanan menentang Everton baru-baru ni. Okey, apa yang saya nak tanya Joshua, sebab ada juga perdebatan di mana ada orang kata Wirtz tak sesuai berada di situ sebab posisi itu sebenarnya adalah posisi Szoboszlai, last season punya player yang berada di situ. Jadi untuk pandangan Joshua lah kan, adakah Wirtz sesuai bermain di situ ataupun sebenarnya Szoboszlai patut kekal di situ dan Wirtz terpaksa pergi ke posisi lain? Your take on that. Biasanya Joshua ramai lah bila player-player baru masuk ni kan, dia orang belum serasi lagi dengan tim. So bila kita dalam baru 5 game ni kan, kita tak dapat cakap okey dia bagus ke tak bagus ke. Tapi kalau tengok sebelum ni Wirtz main, dia memang serasi dengan apa yang dia position yang dia ada tu. Tapi kalau you bezakan dengan Szoboszlai, buat masa ni Szoboszlai on top of the game lah. Dia memang buat masa ni belum lagi Wirtz boleh ambil tempat Szoboszlai lagi. Okey. So pada pendapat saya Szoboszlai kena ada kat sana sebab dia punya tactical, dia punya energy, lepas tu dia punya movement tu is little bit better than Wirtz. Tapi mungkin dalam beberapa game lagi, dalam 3-4 game lagi, Wirtz mungkin boleh ambil tempat Szoboszlai boleh pergi belakang sikit. So for now I will maintain Szoboszlai. So Wirtz akan berada di bangku simpanan? Sebab dia belum dapat lagi. See, you nak masuk tim-tim yang 11 sebelum ni kita champion, okay? Kita champion tanpa Wirtz around, okay? So Szoboszlai was there. So Szoboszlai mesti ada experience and things like that. Tak semestinya pemain tu macam contoh Isak ke Szoboszlai di mahal, kita terus masukkan dia. So kita nak tengok dia boleh serasi ke tak. So buat masa ni Szoboszlai dah serasi dah. Szoboszlai dah understand siapa pergi mana. So mana mungkin Wirtz belum dapat lagi tu. Tapi dia bukan seorang pemain kalau takkanlah kita beli mahal macam tu kan. So dia seorang pemain yang memang bagus sebelum ni.
So buat masa ni saya still, untuk pendapat saya still Szoboszlai berada di tempat dia. Okey, ada orang bagi argument lah. Kalau dah bayar 125 juta, takkan nak letak di bangku simpanan? Betul. Orang expect instant impact. Betul. Macam mana? Bagi saya patutnya worst start lah. Sebab dia sebelum ni dia daripada liga lain kan, daripada Bundesliga. So dia nak masuk Premier League, dia kena solid adapt. And then dia kena kena start dulu. Sebab bagi saya worst ni better start kat number 10 sebab cara dia playmaking kan. Lepas tu dia nak passing semua kan. So sebab Szoboszlai tu dia ada main dekat posisi right back lawan Arsenal. And then waktu dia main right back tu Szoboszlai dia perform waktu dia main lawan Arsenal. And then dia dapat man of the match tak silap saya lawan Arsenal. And then before that lawan Newcastle dia main right back So apa yang Firman cakap, Firman sanggup korbankan seorang pemain yang boleh dikatakan very effective dari segi dia punya orang kata main sebagai second striker untuk Words. Tak, sebab bagi saya sebab Szoboszlai ni dia boleh main banyak position. So dia boleh main double pivot, dia boleh main right back. Tapi Words ni memang dia sesuai number 10. Memang tempat dia lah, dia main dekat Jerman kat situ. Tapi Words pun boleh banyak position tapi memang bagi saya Words lah. Words untuk Liverpool. Setuju? Saya nak Szoboszlai juga. Szoboszlai. Okay, what is the quality? Apa beza? Szoboszlai ni Sebab dia dia cakap Szoboszlai should be better now. Okay, Szoboszlai dia dah strasi. Buat masa dia dah strasi, dia dah main sebelum ni, dia dah strasi. Lepas tu you tengok dia punya. So seorang player yang you nampak dia dah memang dapat momentum tu, kita jangan simpan dia. Betul. So itu kita jangan simpan harimau yang ada dekat dalam badan dia tu. So kalau kita bawa dia masuk, then mungkin dia punya rhythm tu hilang. So you tengok banyak semua game yang Szoboszlai main, jadi. So buat masa ni. So jangan tak semestinya you bayar 120,000 ke apa ke terus you nak main kan. Kita But when? Persoalan dia. So I think another 2-3 games then he will strasi. Then after that Szoboszlai will move to another position. Where? So persoalannya okay, you nak Words berada di situ. Kat mana Szoboszlai patut main? Sebab Szoboszlai dia boleh main banyak position. Sebab sekarang ni tengok macam McAllister tak berapa nak fit tau. Dia ada macam masalah kecederaan. Tapi boleh main lah McAllister cuma tak berapa fit. So Szoboszlai dia boleh main double pivot dengan Gravenberch. So maybe boleh masuk juga Szoboszlai. Daniel dan James ada apa-apa pandangan tentang pasukan Liverpool? Tentang that position? I think you can give Szoboszlai more opportunity lah. Sebab you tengok Words, dia 120 million. Besar price tag dia. So people expect 5 million euro. Okay, people expect big impact, instant impact. You have to understand Premier League is a competitive league. So not everybody can come and adapt it quickly. Even you see, okay, for example, I ask you, Isak or Ekitike. You see, Isak is EPL proven, but Ekitike is performing. So how do you decide? How do you decide? But it's a good headache to have. But so you can, of course, a good headache to have, and you can choose who you want, siapa nak letak. So it's a good problem for Arnold Slot. But in terms of balance, you prefer Szoboszlai now? Yeah, I will still go for all out Szoboszlai. But where do you put Szoboszlai then? I'll put right back. Right back? Yeah. So if Frimpong is fit, macam mana? At the moment, that's the thing about buying a player with its same position. You know, you have to, like he say, it's a good headache, but it's a headache that you have to make sure where you want to put that. It's all the fitness, how many games they already play, how they're playing. All is a headache that Slot will have. So which is good for Liverpool. So they don't need to think if anybody injured. Like now, Ekitike was awarded red card. So now, no problem. We can put Isak there. Done already. So we have a good problem. Even it's a problem, but it's a good problem. So whoever you put there, that's why like Firman also was saying, anywhere you put Szoboszlai, he perform. You put right back, he perform. You put in the middle, he perform. So this kind of player, we cannot put in the bench. That's my opinion. So you nak mengatakan bahawa Szoboszlai tiada favourite position, dia boleh bermain di mana-mana. Tapi Words tak ada. Betul. Words hanya nombor 10. Yeah, fix. Words fix. Okay. Probably take time for Words to adapt. Belum. So are you saying Bundesliga is slower than EPL? Yeah, definitely. That's another topic lah. Bagi saya Words memang kami kena bagi dia masa, tapi pun mesti bagi dia start dulu. Dia harus start. Kalau tak physical attribute dia kerana hanya training tak cukup lah. Training siapa pun boleh perform. Tapi masa lawan opponent macam Everton, mungkin Slot pun takut. Slot takut kerana dia Merseyside derby kan. So dia takut, so dia simpan Words dulu.
Tapi tak boleh simpan lama lah. Kena bagi dia masa, bagi dia main. Takut karat pula lama-lama simpan. Okay, now kita move on to our second subtopic, dan aku rasa benda ni diperkatakan hangatlah di media sosial dan di mana-mana. Di mana sekarang walaupun orang kata United ni dalam keadaan yang tak stabil, tapi benda yang paling tak stabil, bukan tak stabil, tapi argument yang paling orang gunakan adalah adakah ini masalah formasi daripada Ruben Amorim ataupun sebenarnya players yang ada ni not good enough to finish top 8 or top 6. Tak payah cakap top 4 ataupun champion lah, kan? Okay, what do you think? Yeah, for me, so I've been a supporter for United for 28 years. Okay. Right? So since Sir Alex Ferguson sampai sekarang. Okay. So lepas Sir Alex Ferguson retire, kami sudah tukar banyak manager. Mourinho ke, Ten Hag ke, Solskjaer ke, sampai sekarang Amorim. So saya rasa Amorim ni dia memang muda, tapi pengalaman dia sedang build. So kami sepatutnya bagi dia masa. Okay. So saya rasa masalahnya bukan Amorim. Walaupun Salah players lah you nak yes. cakap. So formation memang dia 3-4-3 all the time. Dia kena flexible sikit lah. Tapi player pun kena adapt. Macam you kerja kan, you boss tukar-tukar, you kena adapt. Ya. Tapi ada pula argument ni I nak challenge you lah. Di mana macam kenapa orang kata kalau bukan players kena adapt, manager kena adapt, sebab nak tukar satu manager, nak tukar 11 player, nak tukar 11 player tu lebih susah daripada you nak tukar. Kenapa manager selalu kena pecat? Sebab you nak, dari segi financial, it's easier to sack one manager and the team daripada you nak tukar 11 player yang ada. Yeah. Macam mana? So bagi saya kerana sekarang Amorim pun dia hanya start half season tahun lepas. So sekarang dia baru start 1-2 bulan. So kita kena bagi dia masa sikit, biar player adapt dulu. Kalau tak, kita pecat next month Oktober, manager baru lagi, player pun kena semua tukar dia punya style. Playing style kena tukar, training style kena tukar, pun susah juga. So but okay, you all ada opinion tak tentang ni? What do you think? Is a formation problem or is it I would say players problem? Adakah, okay, before you jawab, adakah team yang squad yang ada sekarang tak boleh finish even top 10 pun? What do you think? Ya, memang finishing kami teruk. Finishing United memang teruk. So kalau you tengok Sesko, dia pun player yang sangat baik dekat Bundesliga, Champions League. Tapi bila tak ada pemain fit ball kepada dia tak boleh score. So masalahnya memang player. Masalah player. What do you think? I think seriousness of the whole Squad is good enough to finish top 10. still will be in top 10. Actually, it's not supposed to come from my mouth. I know, but this is just for as a neutral football lover, I would love that where they are doing now. I'll be very happy as a Liverpool fan. But in terms of where they're going to be, they will be on the 10th. They will be 1 to 10. And the seriousness of the player, you know, like what he's saying, cannot be keep on changing the media and the problem in the Premier League. When somebody come in, miracle must happen. It takes ages for Klopp to do whatever is been done for Liverpool and then hand over to Slot. Not everybody get chance like Slot. Comes in only wins the Premier League. Right? But that one I want to challenge you because now sekarang ni kebanyakan penyokong Manchester United yang dikatakan menyokong Ruben Amorim mengatakan kita perlu ikut formula Klopp dan juga Arteta. Tetapi Klopp first season nombor 8. Second, third season semua top 4. Betul. Arteta first season nombor 8, second season nombor 5, after that semua nombor 2. Correct? If I'm not wrong. So adakah Amorim kalau finish katakan luar top 10, would you still give him a chance? Katakan United habis nombor 11, nombor 12. Is it acceptable? Yeah, so for me, that is why we need to give him time. Let's settle for this season first, then we shall see how next season. So, are you saying that kalau Amorim habis keluar daripada top 10, would you still be happy about it, or No. do you think So he should be questioned? he should be questioned, but not now. Not now. Okay. Yeah, the problem is not now. We have to give him more time. Okay. But if you ask me, is it a manager fault or a player fault? I would say it's a bot's fault. I would say you have to fix the internal problem first before you fix the external problem. So the internal problem, there's a lot of problems. Like even Ronaldo said it. MU got a lot of internal problems.
So you have to fix that first. Upon fixing that, then you can focus on other things. So for now, for time being, what I can recommend Man United is you don't have to emphasize on playing so well or anything like that. Try to minimize mistake. Try to play basic football. Don't do so much of risky. Don't take so much of But risk. people and are stuff. saying that because of the formation, Bruno Fernandes has to play central midfielder. Okay, because Amorim, he got his own philosophy. So you have to respect the manager's philosophy, regardless of whatever formation you want to play, however you want to. That is up to him. That's the reason why they brought him in, not to change his way of playing. And If- adapt to his way. Okay, if you want to adapt to his way, I think personally, you need to have the players that he wants. Let's say, if he doesn't get the players that he wants, is it going to be an excuse for him lagi? Yes. So memang transfer market ni okay. So kami kena bagi dia masa, tengok macam mana dia play next few months. Lepas tu kami tengoklah. Kalau dia memang teruk sangat, okay, it's time to change manager, but not this season. Okay, I remember this one case where time tu Liverpool nak cari manager baru masa Klopp. Dia consider Ruben Amorim as one of the top target. But I remember there's a story coming out saying that after that they don't consider Ruben Amorim because Ruben Amorim only plays one style. So they know the squad cannot adapt to Ruben Amorim needs because if you want to katakan nak Ruben Amorim, you kena ikut apa yang dia nak sebab kekuatan dia adalah wing back. If you don't have the strong wing back, then susah. Sama macam Manchester United sekarang kan. But anyway, itu perbincangan yang mungkin another topik juga. Kita nak masuk topik yang ketiga mengenai pasukan Arsenal. Okay, pasukan Arsenal ni yalah dah 3 tahun berturut-turut nombor 2 kan. Selalu macam jadi apa? Orang kata not the bride tapi the apa? Sampai tapi tak sampai. So even 3 seasons ago I thought Arsenal should have won the league 3 seasons ago but sekarang ni kalau kita tengok table keadaan United yang tak berapa stabil pun masih lagi 3 mata tapi terlalu awal lah. Tapi United fan biasalah dia nak banter, dia cakap alah kita kalah pun we still close to you. What's the problem, right? Okay lah, Liverpool lain lah, Liverpool dah 15 kan. So tapi ada argument di mana dia ada argument di mana Arsenal ni kalau tak achieve this season, tak menang trofi, bak kata Henry, you tengok statement Thierry Henry kan, dia kata jangan lagi apa orang kata jangan bersembunyi lagi lah. I think this is the season that Arsenal should win something. Kalau tak, Arteta sepatutnya dipersoalkan. What do you think? You side mana? You side adakah kena menang something ataupun stay competitive? It's okay. You have to win something. Of course, you have to win something. For 3 years in a row, you've been competing. You have to win something. Because now or never. But for example, if you don't win, touch wood, like Arsenal don't win. Kalau tak menang, Kalau tak menang, what can you do? You're gonna sack Arteta, is it? Okay, if you sack Arteta, who you gonna bring in? Amorim. And if you bring any other manager, what's the outcome that is going to perform similar Arteta? Like for example, finishing top 4 also is like nowadays is a Manchester United dream, I think. Finishing top 4 and all. But so finishing top 4, I don't think so. It's a. So you are saying that you cakap yang kalau Arteta tak menang pun stay competitive, you are okay Arteta being there. Are you? There's no other option. What other option? Give me other option. There's no other option. I will not give you another option. So if there's any other option, I'm willing to hear. But then I don't think so. There's any other option. What do you guys think? For me, I think Arsenal will be a very good team this season. Yeah. They have a very good team. Yes. But what Arteta have done recently, many new players, he have created Saka, Odegaard, everything he bring in. So he have bring Arsenal to 1, 2, 3, 4 most of the time. You see, Arsenal doesn't go below 4. So Arteta was there. But he doesn't win anything this season. That means Champions League or Premier League, he doesn't win. I think he have to go. He has to go. He have to go. He have to go. What do you think? Saya rasa saya setuju dengan Joshua. Sebab Arteta dia dah berapa tahun 6 tahun dekat 6 years dekat Arsenal. Lepas tu dia dah spending banyak lah dalam berapa 900 million. And the squad sekarang ada orang cakap
boleh buat 2 squad yang bagus. Ya, betul. Some say boleh beat Man United punya team. Dia tak payah risau. Paling kuat, squad paling kuat. You have everybody in all the position. You supposed to win. Malah nak cakap lah kan, tapi dengan 1-0 hari tu pun itu Szoboszlai punya free kick je. Kalau tak itu pun susah nak menang. Arsenal have that kind of squad. So you have to like Arteta, you don't win Champions League, you don't win Premier League, you're out. Betul. Dan Saya setuju. Arteta, when you go against big teams, you should go there to win, not to go there to not Why lose. does he play three midfield the other day? Because Is he coward? No lah. he played not to lose, Okay. but Dia tak nak menang. dia tak nak menang, tapi dia tak nak kalah. Dia main tak nak kalah. Dia tak main untuk menang. Dia main untuk tak nak kalah. So you don't take risk. So you have to when you got players like that, quality like that, you expect them to go out and perform. You don't keep them caged. You have to let them out. Ya, So I that is rasa one thing. Arsenal kan, squad memang cun. Manager cun. Tapi masalahnya mentality player dengan manager macam apa yang dia kata, manager pun takut kalah. Player mungkin ada tekanan juga. Mereka tak tahu nak bila dah leading 1-0, mereka nak attack, keep on attack ataupun start defend. Mereka tak tahu. So mentality tu sangat penting. Ada orang kata Martinelli score hari tu macam menang. Tapi sebenarnya satu sama. So do you agree the mentality has to macam apa? See, for example, when you go down, Arsenal always they play well after going down 1-0. Against Liverpool also, after going down 1-0, that is when they putting in Eze, we putting on all these creative players. But when it was 0-0, you don't put on any creative players. You just all 6 there. Arteta lah. You want Arteta to change lah basically. Change his philosophy sometimes. For instance, like Manchester City and Arsenal that day, it's a boring game. It's you have to go all out. It's your place, and you go and make sure you take the goal and get it. But it's nothing. Then they score the draw, and it's like they're winning the game. They're supposed to take the ball and run in the middle and put the ball, and you want to go all out. Okay, I ask you, how many times you've seen Pep Guardiola's team park the bus? Betul. But this is not the best Pep Guardiola's squad. Still, It still is Pep Guardiola's squad. No matter what squad he's been held with, that is Pep team, and Pep team always dominates. And against Arsenal, upon going 1-0 down, you see Pep. How often you see a team like Manchester City, that quality, start putting 6 defenders in the box and start defending like that. That means we can clearly show we can attack really well. We got good squad depth. We've got attacking options, but then we are not utilizing it. So if you can utilize it, it'll be a problem for a lot of teams. So what do you think target Arsenal paling realistik untuk menang trofi? Apa paling realistik sekali musim ni? Sebab you cakap kena menang. If not, for me, you know, I don't want them to do well, but they have to something. This season, nothing. Premier League. I don't think so. Champions League they will go far. But almost. But because Champions League is a different kind of mentality. But Premier League, I think they are there. You know, the only team that can chase Liverpool now, which is Arsenal. Betul. kita tak boleh kejar. United kita jangan cerita lah, itu topik lain. Kita pergi topik lain nanti ya. Alright. That one we call for another topic. Saya rasa Arsenal memang kena menang. All the way up. Sebab EPL lah. last season pun Hampir. Tottenham sudah menang. Betul menang. So kena menang. Okay, I think that's the end of our first segment. Thank you. Sorry? United lah. United memang suka tolong. Okay, that's the end of our first segment. Kita akan pergi break dulu. Kita akan masuk segmen kedua sebentar lagi. Okay, antara topik-topik yang kita dah bincangkan sebentar tadi, topik yang pertama, topik kedua dan topik ketiga, kita nak ajak penonton di luar sana ataupun viewer kita di luar sana untuk komen tentang dua subtopik yang kita telah bincangkan. Satu, yang pertama tentang Manchester United, di mana adakah penyokong Manchester United ataupun penyokong lain kalau nak sibuk boleh cakap adakah anda side dengan Amorim? Maksudnya anda rasa ini pemain yang salah. Adakah anda side dengan di mana anda merasakan formasi yang digunakan oleh Amorim tu yang problem sebenarnya? Itu nombor satu. Dan nombor dua, di mana kita nak bincang tadi, kita bincang tentang Liverpool, di mana Wirtz dan juga Szoboszlai, di mana anda tim mana? Anda tim Wirtz atau tim Szoboszlai? Adakah anda rasa Szoboszlai patut berada di situ ataupun anda perlu berikan Wirtz lebih banyak masa untuk sesuaikan? Macam tadi ada saudara kita ni cakap EPL
lebih laju daripada Bundesliga dan sebagainya. Jadi tolong komen di bawah. Kalau ada peluang kita akan baca komen-komen tu tersebut pada episod yang akan datang. Selamat kembali ke program Gamesday. Segmen yang kedua, segmen yang orang kata game show lah. Tapi game show ni dinamakan Match Day Makeover. Kita ada James dan juga Joshua, di mana saya akan tunjukkan satu gambar footballer kepada diorang. Diorang ada 10 saat untuk tengok dan selepas tu dia ada 30 saat untuk makeover. Jadi kalau kalau nak tentukan markah dia daripada 1 ke 10, yang mana paling hampir dengan footballer segemaran korang. Korang sendiri pun boleh komen lah kat rumah dan yang akan bagi markah nanti diorang juga lah kat sini. Gambar yang pertama untuk James dan juga Joshua adalah gambar yang paling ikonik ni lah, Jokers. So you get 10 seconds to see this picture first. Okay. Okay, now you have 30 seconds. When I say go, you start. Okay. Kita mula dari sekarang. Handsome gila. Okay, kita hampir ke penghujung dan tamat 30 saat. Nampak? Sama tak? Sama tak? Kawan yang kedua. Main England. Okay. England. David Beckham. So I will give you 10 seconds. From now on. Yelah, banyak style kan? Betul. Okay. Kita boleh bermula daripada sekarang. Okey. Kita hampir ke penghujung. Berapa saat ini? Dan tamat. Nah, kita tengok. Macam mana? Okey tak? Tengok. Face off. Okey. Ni. Kita nak Joshua, tengok. Satu yang apa ni? 10. Ini gambar dia. Okay, boleh bagi 6 lah. 6 kan? 6. How about you, Vince? 7. 7. Dia boleh lah. Okay, ni. Firman tak? Ni 7,5. Terus tengok. Ada tengok. Dia tanya kan? Bila? 9. Okay. Now, Firman, bagi kepada Matah kepada Jokas. Nah, ni gambar ni. Ni sama. Apa dia? Sini kena buat. Boleh kan? Okay. Ni 9 kan? 9. Ada jawab tu ke? Kalau wak. Lalu salah lah. Jangan. What is that? Kamu tidur aku? Okay lah. Probably talent. Boleh tahu. Dia punya actually. Dan sebelah ni tadi mana? Pemenang dia. Okey, itu sahaja punya segmen yang kedua dan sebenarnya saya cakap thanks to them, diorang ni being sporting lah menang kita kan. Tak semua orang sanggup dan nak buat main game dengan kita. Dan sebelum kita akhiri kita punya program ni, nak ucapkan terima kasih dulu kepada Daniel, Joshua, James dan juga Firman. Mungkin dia orang boleh datang lagi ke episod yang akan datang. Tapi nak cakap satu benda supaya nak ingatkan penonton di rumah, pada semua pemain fantasy. Kau main fantasy ke? Main fantasy ya? FPL? Ya. Okey, tapi ada satu lagi fantasy platform lokal kita iaitu Matchday Lineup. Tak tahulah korang dah sign up belum? Belum lagi. Ya, depan ni kena sign up di mana korang boleh layari laman web www.matchdaylineup.com
di mana korang boleh main fantasy juga tapi di platform yang lain. Support local Malaysia. Dan sign up dan set team korang boleh pilih lah. Tak kisahlah korang nak pilih salah semua pemain Liverpool pun boleh juga. Boleh pilih pemain-pemain lain. Siapa yang bestnya, biasalah kalau kita ada platform fantasy ni, kita boleh menang hadiah macam-macam dan korang boleh lawan sesama kawan korang. Dan sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada korang, dan di luar sana jangan lupa sign up dengan matchday lineup dan kita akan jumpa lagi insya-Allah di episod yang akan datang. Terima kasih. Salam sejahtera.